Dobrodošli! Ajde sad fino dok je upaljena kamera, smisli šta ćeš reći, možda i kažeš nešto pametno. Možeš i slagat, možeš reći istinu. Koga briga zapravo? Ne znam. Veliki pozdrav svima i dobrodošli u moj video! Novi, najnovijskovi koji ima. Točno je puno sati. Datum je 1.1.2025. Happy New York svima vama, sve najbolje. Da ste mi svi živi i zdravi, da budete svi lepi očuvani kao Opel Astra Karavan 2002. godište. Malo da popucate i truhlite. Okej. Smiri se, smiren. Sad bez zezanja, svima sve najbolje u novoj godini. Svako ko ovo gleda, ko ne gleda, ko će gledat, ko neće gledat, kome briga. I to ti je to. Da igru i pevu i živ ti predsjednik i da gledu u asfalt. Ukoliko još uvijek niste, ako imate bilo koju vrstu razloga da se subate, lajkate i zapratite me na bilo koju od društvenih mreža, slobodno pišite FLEYMOZ bilo gdje i tu sam ja ću vam iskačem sad redovitije nego što sam ikad. Šta ja radim ovdje? Neki su rekli da sam mrtav, neki su rekli da sam se obesio, neki da sam se utopio, neki da sam skakao s bungee jumping tobogan. Ništa od toga nije istina. Sad ću sve vam kažem. Dugo me nije bilo i stvarno sam razmišljao kako i šta i da li uopće treba početi ovo se ponovo ludilo. Stvari u tome da se u zadnjih 2,5-3 godine, koliko je nije ja se stario glavu, napokon sam napunio 22, zato sam i mogu, sad sam punoljetan u svim živim državama, onda ja smijem to ja snimam, ne može mama reći, ej, nemoj da snimaš više, ti si normalan si. Odlučio sam se na današnji dan, zašto? Zato što se tako potrefilo. Prvo, nova godina je i onda nova godina, novi ja, šalim se, stari ja, samo je nova godina, sve drugo ostalo isto i meni je dobro. Ukoliko očekujete da ću nešto pametno reći, danas neću sigurno. To ti je što ti je. Di sam bio, šta sam radio, šta sam sve ću vam kažem sad. Bilo je to da sam bio u zatvoru, sad bez zezanja. Bio sam u zatvoru 2,5 godine. Nisam imao sreće kao Amir Hadžić da dobijem nanogicu, nego sam morao da odem, da uradim to, da tamo budem, spada sam pun iz ruku. I ne znate kako ti, jedva sam pobegao. Tako da ako neko pita jel ste možda, znate sam možda gdje sam, vi samo radite glavom ovako. Samo tako radite glavom i kažite ok, let's go. Šalim se. Možda se i ne šalim. Bio sam živio u Njemačkoj kao što svi znate, poslije sam se vratio u Hrvatsku, poslije Hrvatske ošao sam za Australiju, među kengure. Šalim se, u Austriju gdje sam trenutno i tu živim, radim. Ukoliko možda imate pitanje nekih nejasnoća oko ovog videa i šta se stvarno izdogađalo, napišite ispod videa u komentar pa ćemo izvući neke zanimljive komentare i možda odgovoriti ozbiljno na neke od tih pitanja u nekom budućem videu, tako da ako vas ne zanima, stavite samo srce i napišite you i okej. Sad sekundu. Napokon se na kanal vratio stari sponsor Booster. Nisu sponzori, ali ovom prilikom kao nagrađujem besplatnim videom, možda budu. Uzdravlje! Moram ponovo ovo, ne vidi se šta pijem. Sad se vidio. Ako nakim još malo ispašće mi su, nema veze. Zadnje 2,5 godine mog života su bile dosta brulne. Šta god da je to. Bio sam na jako puno različitih mjesta, upoznao sam jako divne ljude, prošao sam sve Septembrice. Izvinite. Jedno vrijeme sam čak hranio i kokoške. Dosta. Smiri se. Upoznao sam jednu predivnu osobu, na sreću zaljubio sam se, zaručio sam se u međuvremenu. Mario vreće na aparatima, zašto još uvijek nije došlo do 500.000. Subajte svi kod Marija. Vreće. Zašto to rekao? Dobar je, dečko. Hej, tako da eto, rekao sam šta je bilo, svega je bilo, sve bilo je divno. Za bez zezanja, s obzirom da sam dosta vremena proveo u Njemačkoj i slabo sam se družio s našim ljudima i to zadnjih 2,5 godine sam iskoristio. Proveo puno vremena sa svojima, sa cijelom Hyperiumovom ekipom, sa svim ljudima na koje ste navikli tokom mojih videa, od Mahira, Legende, Osmana, nisam vidio, Čolo, Čolo, brat moj. Dino, Brada, svi i tako i bilo je super, ljubili smo se usta. Nismo. Samo malo dripa uzmem.
muđa i džota na aparatima. Možda da se zahvalim svima vama koji ste pomislili da se ne do Bog nešto dogodilo, ali na moju sreću, na vašu žalost, nije sve u redu. Nije vas bilo iskreno puno koji su to pitali da pravo agati, ali je bilo s vremena na vrijeme se neko sjetio, znači neki ljudi s kojima stvarno nikad nisam bio u kontaktu niti išta, napišu ej, promijenio si mi djetinjstvo, ej, i dalje gledam tvoje videe, si živ, to mi majka napisala. I bilo je jedno vrijeme na TikToku neki video kao Rip Flame uzroku, ljudi šta vam je, ja sam, dobar sam. Tako da zapravo što god da se događalo, nije se promijenilo suštinski ništa. Ako hoćete da se obrijem, napišite, zato što čekam da se obrijem, pa onda kao, ali eto, ako hoćete da se obrijem, napišite ispod video u komentar. U međuvremenu sam očelavio, to je bitno. Očelavio, znaš koliko je, vidi mi čela glo. Ok, dosta slažima. Ovom prilikom bi isto htio da zahvalim svim ljudima koji su cijelo vrijeme ostali uz mene. Jako mi je drago što je ekipa opstala bez obzira na sve. Znači ja sam došao u zadnjih 2,5-3 godine na Discord 3 put i onda sam se vratio prije nekih mjesec dana aktivno. Recimo da sam tu skoro svako večer i to. Ista ekipa je tu i dalje. Za sve koji su nažalost ošli ili posvetili se nečem drugom, želim sve najbolje i nadam se da ćemo se ponovo nekad negdje sresti. Priča koju smo mi gradili, koju smo imali svi mi zasebno zajedno je bila stvarno preljepa i meni će ostati jako draga, nadam se, cijeli život. Ono što je meni najbitnije da kažem je to da sam ja stvarno zaljubio, zaručio i nadam se da će biti uskoro svatko koji se svi šalim se, ne slučajno da bi neko došao. Može doći samo Mario Vrećo ako napokon skupi 500.000 subscribera, što sumnjam, ali okej, uživajte uz drip. Vidio sam da se svašta ispromjenjivalo na internetu i da ima jako puno novih trendova. The Singer je tata. Vidio sam da se neki ljudi nisu promijenili nikako. A što, brate, šta ti je? Okej, dobro je, svako bira sebi svoj put i šta god želi da radi. Mogu vam svima zahvaliti na svoj podršci koju sam imao do sad od vas. Bilo je stvarno u početku, ono kad sam sve počeo raditi, to je bilo 6 mjeseci da stvarno niko nije gledao. Što je bilo okej, jer sam bio novi, bilo je jako puno konkurencije i svega i to je bilo opravdano. Kasnije je bilo sve više i više ljudi, sve više i više pregleda, sve više i više nekih događanja i to. Kao što sam malo prije spomenuo, odlična je bila ekipa koja je bila tu cijelo vrijeme. Nadam se da će tako i ostati. Bilo bi odlično kad bi mogao vratiti daily upload, jer sam stvarno uživao u tome dok sam radio. Ali da li je to trenutno moguće i da li će se to ostvariti, stvarno ne znam. Za vas stare koji ste bili redovni na videima, na live streamovima, vidite da ovo je moja soba trenutno. Mislim, naravno da je moja soba u komšije, ali nije ista kao što je bila prije. Možda vidite neke male razlike i to. Potrudio sam se napravio sam stol. Ukoliko želite da vidite setup tour, napišite ispod video u komentar ja što rado napravimo. Sam cijeli stol stvarno napravio sam. Moja bolja polutka i ja stvarno ispod odličan, ogroman, nešto 2,80, 2,60 metar 40. Ja na 2 stolice sjedim da bi mogao biti dovoljno visoko, a koliko on ozbiljno dobar stol. Suštinski se nije ništa promijenilo previše, sve ostalo isto, tako da eto, nadam se da će vam se svidjeti. Na kraju ovog svega eto mogu reći da jedva čekam da vidim kako će se sve ovo razviti i šta će ponovo izaći iz ovog svega i šta se može biti u buduće. Jer ja, bilo ne bilo, očekivanja, neočekivanja, može, ne može, ja ću sjediti ovdje dokle god budem imao potrebu sebe ispunjavati na ovaj način, zato što ja stvarno volim, ne znam igrati igrice, a volim igrati igrice, volim kameru, volim čačkati, editovati ovo ono, tako da ću eto vjerovatno dugo to raditi, da li na ovoj platformi ili na OF-u. Šalim se. Baku pojela biti mnogo, da li na TikTokeru, da li na Instagramovima, da li na Flashbooksi, gdje god. Znam da želim biti prisutan na način na koji ja to želim i uživati u svakom trenutku svog života. Jer šta će drugo čovjek sa 22 godine, hej! Na kraju ovog cijelog ludila, nadam se da ste vi svi dobro, nadam se da se svih ovih godina nije ništa puno promijenilo, ukoliko je na gore, nadam se da će biti bolje, ukoliko je na bolje se promijenilo nešto, nadam se da će ostati tako, nadam se da ćemo se družiti u budućnosti jako puno i da će sve biti u redu, tako da eto ono, šta kažem. Tako, pola čovjek, pola, tako da eto, to je to, nadam se da ćemo se viđati u buduće, da će sve biti dobro i da ćemo se grliti i ljubiti u treći pršni kralježak. To postoji uopće. Nebitno. Da ćemo pokazivati bicepse jedni drugima i da ćemo nositi patike veći broj za 3 broja nego što nosimo, da imamo lufta za nokte. Au.
Hvala vam svima što ste pogledali ovaj video do kraja. Nadam se da vam se svidio. Ako vam se svidio, lajkajte ga, subite na kanal. Ako nije, hvala vam svakako na odvojenom vremenu. Uživajte mi, budite dobri, budite veseli i čupajte se za kosu. Zašto? Pozdrav!